Hompa adek no pakaravi vatira karakarau lenga doho kabor karavim caru mena tinggal nahup daraka karavi losa kone hovi tutara kumu pakaravi ke kabu nek ba madda ke rumai aden ke kain ke lokko si mahito caci de lokko si orang poi demo mena sabuan pacaran ke loa ke ngaha ke lawak kalari jampo apa aka solusin taho iya hama au ngupamu beja ohai ake oha karaho ohaku balomu bei buku bei pu ohare ma ore andok naham amba oha naham amba buku do kahai wali ngena yash pati hinana re pain hinana bi atutana alai lowongan karavi re nangkani o baju kombibar karavi tak kakak sebe iyo edda ba madari akabar lowongan karavi tak malua karavir bacang gomire bune si maksud sok di itare ko hatuta itare labo ko hatuta madare na ko hatuta madda itare ain paso di kandede karavi madda ore sertifika ka umaga watiru kani de karavi madda doho ponto inare tinggal parenta ake pengupag karavi re susag di karavi madda re lao bos mukai madda ni karavi ke pokoknya karavi si madda ta ake sebe bade maju toko ita doho ke ain paso di kandede mekentore tiksa aku madda tersinggung madda so di itare ngena waunin ham la owo bos ain kengeri iyo orang ngena oi aus ngeri kain deh ake siam ne karavir bos ngaramu ngara maddal haman tonggu ne karavi pala patta kabaya ake ananahu iyo tibadik madda bos sopan gomi daun ke terima kasih bos cocok gomi dim karavi palang gomi daun panga sih ay na fitnah bos nahu war buktiin ke lain madda bos kombina telepon polisi ricu dompanga tibadik madda bos ay phone madda bos dompanga bos rai madda ke bos tahar bos madda ke war tangkap baita doho ay na penjara madda pamajoge nikin cai bari la niki amba kay do